sin kita dua. Waisa kiapa mairanda kabayan nila inma butas kita lasa kedua. Ayaw mo sejalawa mga janjita minsan makapaglayo nain kita. Ay kumakasusahan paglasa di tayo kuran minsan madua na hulan masikot kita ganan paglasa sejalawa mga janjita minsan makapaglayo nain kita. Ay kumakasusahan paglasa di tayo kuran minsan madua na hulan madua na hulan masikot kita garan paglasa mahamo insuratan. Okay, paalaisan kita.